tuna ka chief minister zom tak pural tu amai lo som u pu speaker kalome e kan hriat theu anin tun lai hian leng puirama Indian Air Force 10 ram an le chungchanga politika inpu na boruak omeka chutiang boruak kin min chi mek lai chuanin Sairang Village Council huam chunga choilung anti kolabari anti boka chumirama mimal engmozat ram chu infantry brigade KLP key location plan natan acquire tumna omti tunai hian hriat aloni le ta hian politics a in beinate athen non tolo nan le dan noe diktaka kalpui ani theinan kan members om tak tak tele Mizoram mipuiin hian thudik tak kan hriat theinan statement siam kan dil cha min phal sakawangin kalom hle ani etiang hiania kum som panilai kalta July ni som pakhat sang ni le som pali daya to khan Deputy Commissioner Aizol Chuan Administrative Commandant Station Headquarters Aizol Nena Lekha number F14011/212/2011 DCA 27 Chuthonin Choilung Kolobari Aram Chu Infantry Brigade Munatan Mizoram Sarkar Pompuinain no objection certificate ape Mizoram Sarkarin apompuina no objection and pe kunchu kumsang ni som palida ikha alonito ani chu Ministry of Defense atanga phalnalak ani nuwa dan angin lan accusation chu bozui ni se atia Mizoram Sarkarin he no objection certificate ape ka hian ramzau zong chu akhar zanga somsari ani thule politics lama tranga thirna atrangte dan lama tranga thirna trangtele sa khuana lama tranga thirna te apo chung thirna sang sanga trang chuan he ram hian buaina eng ma anei lo thu po ta hian tarlan ani August niruk sang ni somle palia pu RC Zoliana President Sairang din Village Council le pu laurin ngeta VC Secretary te chuan ram nei tu mi somnga pani ten an rem tina willingness certificate chu ram nei tu te signature nen an thelu ta chu Sub Deputy Commissioner Aizol District in Phek tina authenticate vek bokani emirual hian ram sketch map po thiltel ani November ni som pariat sang ni le som palia Aizol DC Administrative Commandant Nena Bok Buildability Certificate Atheluta White number F14011/212/2011 DCA 45 He certificate he Executive Engineer PWD Building Division in a certify ani October ni sari sang ni som pakwa Aizol DC Administrative Commandant Nena ram acquire nana approval in principle pek ani theinan heng document tehi atheluta White number F14011/212/2019 DCA 9-35 heminia athelu te chu til chi sang tam tak ania paruk pakhanna chuan ram nei tu mi somnga patni te hnen atanga no objection certificate hi sangni som pakwa hian athelut ani ram zawzong sketch map athelut boka then Special Secretary Land Revenue and Settlement in APEC no objection certificate le Deputy Commissioner Aizol in no objection certificate APEC te athil tel boka no objection certificate hian ram chu politics atangte dan atangte le sa khuana lama tanga
thlir na atang ti a fel fai vek thu tar lan ani tahian no objection pani pek ania pakhat chu sarkar pek ania pakhat chu aizol dc pek ani chu Mizoram sarkarin ram leina ret asiam ret notification athe lut tel boka ram nei tu mi som nga pani te ne na tanga land title certificate khasra number certificate anti box chu ram nei tu ming address ram zau zong le ram pass number tenen athe lut boka environment and forest clearance chungchang athe lut boka hei hi tiang hian aziak ani ni som pali September sang ni paruka joint secretary Ministry of Environment and Forest in notification achua defense project chu clearance ngai zinga tel ani lo wangin environment and forest clearance lak angai lo thu atar lang ani ram nei tu zong zong te chu periodical pata nei thap le nei tu dik tak ani thu te sarkara CM.Pu an pek thap thu te atar lang tel bok ani January ni hriat sang ni som ni pakhata DC chuan station commander nena heng thil pali hi athelun le a pakhat na chu willingness certificate ka churam nei tu te nena tangan lak khani a panina chuan land title certificate pathumna land revenue and settlement department atanga no objection certificate ama po khan thelu to thelu non le ni palina district administration atanga no objection certificate theih kha atharin athelu le ani hi alekha number 2F14011/212/2019 DCA 94/100 ani tichuan kum sang ni som pali atanga sang ni som ni pakhat inkara yan eram lak nga tan thil thul tam tak te chu chin fel alo ni to a sarkar masain kut alo thak to na hian thil fel lo te alo om ani lo chuan ke ni tan po chun zom lo thei lo ani do na danang thlapakal pui ani theinan notification chuate SIA exemption pek chiani le ni lo te ram chu outright purchase apulunga hral nilova aho list tura duan felte ten chu boy tu dang anom le omlo enfia te chu kan mabak tur ni in alangta ani sarkar masaten an remti puinain aizol dc hian ma ala chozel tamai ni in alanga keni hunai ro chuan sarkar angin engma hriat le kuthak voin thleng hian kan la nei lova kanena po official in engma thlen alani lo ani sarkar masalamina thuneina anpek angin aizol dc hian atulang angin alo ti chho mop maya tun keni sarkar thara hian aran pa in engma hriat tir kan lani ri lo ani hetiangi thilom zian ya wangin sarkar masaten an local pui to na hian thil fel lo alo omani chuan zirchiana chin fel angayanga sutiang ani lo ro chuan danang thlapin kalpui zui lo thei lo ani don ani chu thilom zia ania wangin engmotin tru lo taka hian boruak anuam lo deuh te kan siam le te hlaom ka tia thilom dan hi Mizoram mipuiin he house kaltlang hian kan hriat tlan atra ka tia thil lo ti to hi han sut le chi po ani hlom lova alo fel deuh vek to a dan anga mor bok sak che hi mabak ni ta in alanga ti chuan chumi tur chuan aizol dc te po hianin trulan ti huna chuan sarkar nena an la ron thlen chho mai tura kangaya chu tianga ron thlen chho huna chuan atrulangin bo zui ani don ani kha ka hang hriat tir du ani kalome